Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mbak Nunung mau review stok unit yang ada di showroom Pahala Jaya Motor Ketanen. Jadi depan persis jalan raya. Nggone penak, mobilnya wapi-wapi, istimewa. Ada ya, plate lokal. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Sebelum kita lanjut, Mbak Nunung ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ayo kocok-kocok sing pengen mampir iso langsung mara ning showroom ngiwangi ngentara jejere Mbak Nunung. Delok-delok sapa ngerti ora sing cocok deh ya. Iso jagong, iso ngopi. Monggo. Kita langsung aja ya. Ini Mbak Nunung ada Jazz RS Matic 2016, warnanya putih skincarean, platnya K. Wapi mobilnya super istimewa. Nek eli aja dibayar. Mobilnya wapi pol. Kanggo bojone mas-mase ayo sing kepengin ndang rene sing mobile tuwa iso dijol nom-nom lho iki. Sing baku telu ya iso dijol cilik. Nah, ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Jazz RS Matic 2016 tangan pertama plat putih skincarean. Lanjut lagi iki yo anget-anget neh lagi teko. Ya, bar bodo wingi bodo bablas kabeh. Ki stok terbaru. Monggo kaca-kaca sing seneng YouTube Mbak Nunung pantengi tonton sampai habis, jangan di skip, siapa tahu ada yang cocok. Yang suka channel ini jangan lupa di subscribe, di share ke teman-temannya, pahalane paling wakih, matur suwun. Ini ada Fortuner PRZ TRD Sportivo Matic 2018, warnanya putih skincarean, wapi ganteng tumpakane ya enak ya iki. Solar. Yuk, ini dijual khusus kredit 420 juta, kalau cash 425 juta nego di tempat. Fortuner mah, ayo wingi sapa sing golek ndang satset lagi mlebu bener, wanget-wanget. Iso TT, Mak. Iso kredit. Iso apa iki jenenge? Cash tempo, monggo. Langsung pokoknya. Kuncinya double, kiles, spione iso nutup dhewe ganteng. Nek masalah tumpakan, walah paling penak. Bahane kilo sak dedeke Mbak Nunung. Apa ora pengen? Oh ya. Grille, sarang tawon, ganteng. Monggo. Nah, ini ada lagi iki anget-anget kabeh pokoknya. Ki Toyota Calya G 2022 tipe tertinggi, spionnya bisa nutup sendiri ya, ini model terbaru. Ini udah sarang tawon, platnya K, putih skincarean, kamote SRT. Ini dijual khusus kredit 140 juta, kalau cash 145 juta nego di tempat. Monggo sing butuhno Toyota Calya wirid pajike murah ya iki. Mantul. Monggo. Sing luwih gagah meneh, nah iki ana Ras S TRD Sportivo Matic tipe tertinggi ya, ini namanya Ras GR, jarang ada. Ini putih skincarean neh, lampunya sipit tuh ganteng. Ayo mae wedok pengen TKI sing pengen nyenengno keluargane, monggo bisa dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Ini dijual khusus kredit 250 juta, kalau cash 255 juta nego di tempat. Iki RBK wakih, dari depan ada, tengah ada. Wes pokoknya full bawaan asli, bawaan dari pabrik. Kuncinya kiles kayak Fortuner. Monggo Mas, ayo dilarisi. Lanjut lagi. Saya kepengen duwe sithik kamote SRT iki. Iki jenenge Mobilio E manual 2015, platnya K, putih skincarean, tangan pertama. Kamote ya SRT meneh. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Mobilio CC gede, tumpakane enak, wirid ora kodanan lho, Mak. Yuk satset selak payu. Bagi teman-teman yang cari yo, ini namanya Sigra AC double. Ini jenenge Sigra M 2023, pemakaian 24. Murih,
tahun enom kamote RT ya iki. Ini dijual khusus kredit 125 juta, kalau cash 130 juta nego di tempat. Sigra M 2023 pemakaian 24. Manual. Ayo monggo Mas. Dilarisi. Sing pengen yang neno keluargane iki ana kuning-kuning mening. Oh, limited edition. Iki jenenge Brio E Matic 2022 pemakaian 23. Jarang ada, platnya K, pajak baru. Ini dijual khusus kredit 165 juta. Kalau cash 170 juta nego di tempat. Iki jenenge Brio terbaru ya. Lampune sipit. Bokongnya semok ya iki sing lagi rame. Wingi sempet kosong, ayo sing kepengin ndang lunga ning showroom Pahala Jaya Motor Ketanen. Mobilnya api-api, tahun enom, plate lokal. Bisa semuanya. Yang pengen tanya-tanya langsung WA Mbak Nunung ya. Di 082 225 07 3658. Matur suwun. Lanjut. Baru pane kuning, genti merah hati. Terbaru. Agia G manual 2023. Warnanya merah terbaru. Facelift ya, modelnya wis anyur. Monggo, ayo sing ngersake, regane murih. Ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Ayo mak, ayo padha ra kepengin nyeneng anak-anake lho ya. Warnane ku ana kuning, ana abung, ana putih, ana oranye, ana ireng. Wis campur aduk pokoknya, tinggal pilih. Iki teristimewa piye iki? Ayo. Sapa sing cepet ndang entuk iki? Iki Agia S TRD Sportivo Matic 2021. Kalahe karo anyar, spione wis iso nutup dhewe, kuncine kiles. Joke kuwi je bungkusan plastik dari depan sampai belakang. Ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Kilometer baru 17.000. Spion nutup sendiri, ayo satset yo. Tipe paling tinggi, lampune LED putih ganteng. Tipe paling tinggi mae, monggo. Ayo. Kanca-kanca. Mbak Nunung ucapkan banyak terima kasih ya sing wis nglarisi wingi poso-poso. Wis super istimewa, berkah barokah. Full pokoknya. Full senyum, full barokah, wis istimewa, meledak pokoknya penjualannya. Semoga-moga bulan iki iso kaya wingi, padungane mawon. Lanjut iki lagi teko neh, anget-anget kaya gorengan pia-pia ya. Iki Expander Exit Matic 2018. Warnanya putih skincarean. Sapa sing ra ngerti tumpakane Expander, paling penak, tumpakane mentul-mentul, sebe kerempuk. Penake pol. Iki Matic K. Oh, wis bodi kita semua, ganteng ya. Ini dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Monggo mak ra kecewa, mobilnya apik, istimewa, Kamotesa RT. Monggo iki Matic. Ini ada manual, warnanya juga beda ya, ini hitam. Expander Exit manual 2018. Platnya K juga. Sing kepengin kayak Pak Yai, ganteng gentileng ya iki. Monggo. Nek masalah tumpakan paling penak tumpakane yo mentul-mentul lho kae. Regane ekonomis lagi nih. Ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Monggo, pilih sesuai selera Anda. Ayo. Yang pengen tanya langsung WA Mbak Nunung di 082 225 07 3658. Sing kepengin luwih gedhi sithik Matic iki ana. Ras S TRD Sportivo Matic 2019, platnya H, warnanya putih skincarean. Spion bisa nutup sendiri, kunci kiles. Insya Allah nek barang kok kene jaminan mobilnya wapik-wapik, plate lokal. Monggo, ini dijual khusus kredit 225 juta, kalau cash 230 juta nego di tempat. Full RBK di tengah udah ada, langsung bawaan dari pabrik. Monggo. Lah nek kepengen do kredit syaratnya iki paling gampang ya, KTP suami istri, KK, rekening listrik, buku tabungan BCA. Syarat lengkap insya Allah langsung bisa bawa mobil.
Monggo. Nanti prosesnya dibantu sampai ACC. Sing kepengen cilik, wirit, enak, tumpakane, ekonomis ya iki. Agia GTRD Sportivo Manual 2018. Putih skincarean, plate K, lampu LED, CC12. Ayo dan satset. Nah, ini dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Monggo, mobilnya api-api lo, Ma. Apa ora pengen? Ayo mas-mase, mbake, pake, make yo, mbah-mbahe. Monggo pinarak ning gone showroom Pak Hele Jaya Motor. Dijamin, Mak. Pokoke ora balik. Insyaallah akeh cocoke, marai mobilnya api-api. Plate yo lokal. Monggo. Ini ada Toyota Calya G tipe tertinggi 2021, platnya K juga. Putih skincarean, kamote RT, pajaknya murah, irit. Yo iki Mak, timbang do tuku PCX mending digo DP. Mobil iso rame-rame, watis, enak, paling nyaman. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Monggo, tipe tertinggi spion bisa nutup sendiri ya. Yuk. Nah, sing kepengin luruh nah, iki monyor-monyor kok gincule Syahrini Calya G 2017 dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Ayo Mak, sing seneng ndang merapat selak payu. Iko mau lo urung review bablas tanggane dhewe gabus. Sing kepengen ndang satset. Nah, iki ana meneh Grand New Avanza E 2023, warnanya hitam gentileng, kamote RT, plate K, murah Mae. Ayo. Taune nom, regane ekonomis. Ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Mobilnya apik, lampune sipit, wis pokoknya terbaru wis apik-apik. Monggo yo, bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Nah, iki ana Expander sing pengen kembaran karo Mbak Nunung, super istimewa ya. Warnane silver, tumpakane penak, mentul-mentul, sobek rembuk, kamote RT meneh. Wirit pol pokoknya, lampune LED sipit. Ini dijual khusus kredit 195 juta, kalau cash 200 juta nego di tempat. Expander Exit manual 2018. Ayo saya kepengen monggo merapat, so tukar tambah. TT lo, TT maksudnya jenengan di brodol ya oke, tapi kudune plate lokal. Nek plate aduh Mbak Nunung gak wani, ngapunten. Lanjut Expander blok lakone. Ini Expander terbaru ya, Expander Exit Matic 2022. Warnanya hitam gentileng, modelnya terbaru, udah lampu T. Jadi udah ada perubahan di lampu. Lampunya luwih ganteng. Ya, LED, tumpakane yo penak, sobek rempuk, mentul-mentul, pajaknya anyar. Kurang apa? Plate K. Monggo, ini dijual khusus kredit 230 juta, kalau cash 235 juta nego di tempat. Mae mobile nek jenengan no bangku kalih iso dijolno telu lho, Mak. Bangku telu iso telu. Wis pokoke nek nggone Mbak Nunung iki sing kepenak, sing nyaman kagem sampean. Sing pengen tanya langsung WA 082 225 07 3658. Matur sembah nuwun, iki wis kabeh. Sing pengen ndang moro. Nek penasaran moro nek nggone boleh ketemu Mbak Nunung jago ngombe kopi. Ayo ngenteno jajan bodo. Matur sangun sanget kagem pelanggan-pelanggan Mbak Nunung sing durung ndang tuku. Ben iso kaya kanca-kancane jarene. Ya. Nah, iki nek nggone ngarep ruwamene sapore wong ngaji dalan gede. Jadi pas depan balai desa persis. Ya, buka di sini tuh bukanya jam 8 sampai jam 5 sore. Matur suwun sanget. Iki pumpung jam lebaran, sing kepengen dolan monggo, pintu selalu terbuka. Matur suwun buat semuanya. Wis pokoke nek ana salah Mbak Nunung ngapurane. Dek ya.
Wong jengene wong ku gak luput saka dosa. Jadi ngapura sing ngaki dilarisi mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.